Kardom Karbi Anglong pinini liya ko puthot wang thalo nalitum coaching hon mate kilang bom channel la Karbi teach 2.0 along la pen afransi ka dokawe la nili channel mate nili video kilang ara do an panstame nili hin mate Karbi teach 2.0 YouTube channel la hin benstame Kardom pajreglo Kardom la pen non kilang bom nalitum la Karbi teach 2.0 channel long jong Akimi lang pulte nalitum subscribing la pen adung head bell arjan tadui dakan nalitum berpon igdenon lala pulde monon phini lika prek update le vans tamin ali tum kilang long da prai mate kachini da prai afan lo da pen pinia video fu thagle chathan polo nang pinia video bang kenali tum hemini lo ne thang mobile pen ko sonsi Adhar card status ke check thegi ma pula so pu thaksi nili nangli tum hanam piklang pon ikpo pusi naki wan pilo athe manon molam Adhar card center dampo apply dampo la pen da pen enrollment palo do do la so lo nang lo dun po dapen ke dam nang kachin ne tumbang ho bang akulat long mate bang khai akulat long adokan long dam nang po la peno daksi ke check dam nang na la pen hola Adhar card long customer hot ke pidun la so mobile number long sms nang le ipon nang le det ke ong la sinone joy ulo emithang mobile pen stami hemi nilon pen stami emina masi download melo mate check ela check melo yo status bang Koson ma accept ma mate reject ma po tang de pader dependent video arlo le na chethan pon nang mate nali to video arlo thek pon long po la seho daksi kado kavi alam stamini lithan pon ikthala video long si la sikai ke asona le tum na intro bang sabsalang ego intro lang det pen le la video long bang video bang cheng pon phel na la pen ison alam dolang kado kavi phan ta pachini le thot lo mad pena ana bang phu bang video lang je giveaway la so nang chihumri ke la se prabjin pen nang chihumri ya phansi nali tumhan nang tuning ri iglo la si adet bangke pinisi last date lo la se prabjin pen nang chihumri gi phansi tuning ri iglo tangte la penalitum ka download ya fan afrangsi la so video description along stami link longi la penalitum la video long stami dak thek polong po uidai.gov.in pula so type damon alitum azat browser pen stame ingpui dat penalitum theng no tala son arjan hai hudan chiklang ikpo la pen thek long ikpo la pen dat nalitum la aber nalitum thek polong po la dak option do pick la sinali tumbang ke dam thunai bang mate ke ber thunai bang ke la check Adhar status pulong le nalitum ber iko dak ber det pen asap so chiloding po la pen ka prek interface mate arjan hai hui ko dak nang chiklang thuik po la pen la sonan chiklang thuik po nalitum dak thek pon longi dak ke tok dui download Adhar la pen Adhar order Adhar PBC card la pen check Adhar PBC card order status la sondi la pen ladak duthula nalitum check enrollment and update status la pen locate enrollment center la pen book and appointment pula son ke tok dui la pen aber hai huita du olang retrieve UID Adhar verify email mobile number la pen verify Adhar la hawla son dak do olang nalitum dak option long pon oi mate pen an ke nalitum la emithang mobile pen stame nalitum claim pon me la dak pen Adhar office dam de pin pen la se non nilitum bang ke chegi mate Adhar card downloadi pu abaksi ngampek lang ikpo la se nalitum bang ke ber thu nei bang ke dak thek pon long po check enrollment and update status pula sodium bang se nalitum ber dam ignang pu dak ber dam igdet pen asap so da son chiloding po mate da son dak arjanai hui dak la son nan chiklang ikpo la pen aprang pen non bang ako prek thu olang ahormu bangke dak nalitum thek poloi aprang pen non pa prek dak lo aprang bangke nalitum enrollment ID ber chotta chok non bangke la son piprek thu elo la se ka piprek polo te nalitum dak thek loi ki check dami phan polo nalitum dak kitok ka thek long po you will require EID mate enrollment ID SRN kalte URN check your Adhar status la pen dat aphi nalitum dak acknowledgement mate Adhar enrollment number banangli tum dak 14 digit thek pon loi la thak enrollment ID pu tok dui nali tum la Adhar long salam dam dat Adhar center dam dat nali tum engsi akagos alos taminang lo duni
so lo along nalitum thek polong enrollment number pu dak 14 digit dak example the pillar la 1 2 3 4 la son la dak nalitum 14 digit an ba nalitum long poni la pendet 14 digit and that 14 digit date and time year month day lai hui nalitum dak total nalitum kiber tu nei bange 28 digit an ber nei mate ber pon nei lata nili nam piklang ikpo nalitum 28 digit pi phan ma lata nalitum chini ikpo si padar depin ber dam lo nang nalitum dak thek ponlang po nili dak सबसे la zoom bang off po la penali tum dak thek pon lai la ber सबसे athak la pu ung chat lo tinal tum thek pon lang podak enter enrollment id kalte srn kalte urn id stamen ali tum dak pen enter ponang po mate ber pon ik nang po ahor mu bangke la sidak ke ber nang aprang sinal tum long thek loing la screen on kanali tum thek pon loing mene kiber dam cheng ning bang kenali tum la enrollment id da 14 digit ber nang po la pende da fit ala aningkan bang ber nang po la pende aku achiklo la so that yo example non ni leader nang piklang pon punali tum phan 05 06 2022 pulot tenalitum la 22 bang si bertun paprang nang po la pendet aku 06 la pendet si 05 mate aprang si aningkan la pendet si achiklo la pendet si hola keselamar ni adet la so adet bang nalitum la enrollment long talongi da bang nalitum dak berdun tunang po la dak la 14 digit enrollment number berdet benefit nalitum aku dak pachirop penang pula bang dak pachirop dun penang pola pendet aku nalitum a time study example dak 08 la pupo la pen dak 15 pusta la pen dak 32 pusta la son thekloi la pen nalitum la por la pen a second a minute ba nalitum bedun nang po aprang se ke bedun nang bang ke la agunta bang ber prang nang po la pendet la minute na pen aku siken la tadak pachirop dun pen nang pola sodim ho berdun ra pen nang po la pen de da fit na litum dak thekloi la captcha ba na litum mobile on da preg la so captcha ba na litum da enter nang po la pen de ber la hai complete thai la na litum la submit long ber po nang po ese pader de pin ben li tadak ber po nang lang dun igon la penalitum dak thek ponang po nili dak ber ik ela la penili dak zoom tana ik po nili dak blur da pipi det po la penalitum dak thek pon loi la dak an bangke nalitum la enrollment id lo la pendet nalitum la thek loi 2022 la pen la bang achiklo lo 06 la bang adet lo la pen la bang apor lo 11 am 9 minute la pen 44 second jola sonsi nalitum ber ponang po la pen ber det pen afi nalitum la captcha bang dak theklong po la so captcha ban nalitum dak ber nang po la pen nalitum la submit pu theklong pen nil nampik lang so la submit long ber ik nang po padar depin ben ber pon lo na la pen la dak captcha bang asap so chok chedat la sinile ko captcha bang ber pon to det po nili lada ko fill up pon tuai phaglo nili ko non submit long ber topo la penalitum dak thek pon long poyo la aber dak bang request accepted stage lo la pen validation stage lo la pen dak complete elo la penalitum dak thek pon long po la your Adhar has been generated really your Adhar is being printed and post to your please download e-Adhar from udi.gov.in nalitum dak thek polang pola so Adhar bangke dak enrollment bangke dak accept elo mate chogik elo la pen nalitum dak ta thek polang po your Adhar has been generated la si dak bangke accept elo jo la pen ka download nahi process bang ni li aprang video long nam piklang ik elo nalitum hanalitum lang nam de lang pulte lang dam ego Koson se Adhar card download nahi ma po la so puthak ni li paklang pon elo la sinalitum lang dam ego la pen jong si accept selang pulote reject pulote nali tumphani li nampik lang thule poni li long ako do thulang Adhar
enrollment do tulang nili video skip video bang asap supporting ton pola penale tum kijut anang lang do non a video bang ke asin nili prabjin mendak ber pon sirarak po la pen amota nili nampik lang lo jong se accept pol de la sona chek lang pola pen reject pol de ko son mal la tan nili dak nampik lang pon it po non nili aku submit to po aku dak ta captcha aku dak chok chuthe de lo captcha bang ke nili aku dak captcha bang ber pon tu po la x bang me ke thibon capital letter nili dak capital letter se ber pon tu de lo nili non aku submit to po submitted pen fit nali tum dak thek pon lang po ya na son lo request bang accept lo la pen dak validation bang stage bang dak wrong lo mata ki error red color la si complete un edala dak bang nali tum thek pon lang po la pen la dak adulo your request has been rejected due to the data process error to if you do not already have any la son tok po la son helai jo jong si reject po la son san chik lang po la pen accept po ta amu ason san chik lang ek pon ni na pek lang ason asinalitum ta jong si Akimi apply bang do pole nalitum hemini lon pen si cheki pole son check ta mela pen jong si generate alo pole te chok alo pole nalitum download melo em tham mobile pen la si Koson si download ma so process ba ni le amu ta pulo jang litum video list long damo dak nalitum thek pon long po mate thek dam long po lan chatlo la si pinia video ba nalitum kilang pen sab so chini ek po pusin nilening thelo la pen kilang ta ning sam po pusi ning thelo la si lason thak thak video kilang long bo mi fanalitum so Karbi 2.0 channel banane tum subscribe ingon lapen bell arjanta nane tum berder no tangte pinia video long mal anchol lo si dome thangme kadok ave Karbi arat do an tame Kardom